Inobendloveni amandla enhla nasezansi ey'fundazweni zethu zonke khona eNingizimu Afrika. Igama lami uKing Sichaka ngokaluqa le-Black Live TV, igama lohlelo-ke izimpande ezama-Afrika la sidingida khona sijule. Namhlanje-ke sihambe safika chathatha endumbeni kababa uGasa. Sokhuluma izinto ey'thinta yena nomsebenzi wakhe nokuzwa nje ukuthi lokho abantu abakhala ngakho yena impendulo yakhe ithini. Baba uGasa, asiphinde sibingelele se. Hayi sibingelele msakazi kubabukeli baka Black Live TV, siphinde sibingelele nangina. Mfowethu, kungabe ngisengemithi uma ngahle ngithi akukho labantu bedideka khona ngezinto enisebenza ngazo nangendlela abantu abasho ngakhona, ngoba thina sinaney'nhlelo la abantu befika kithi khona bezokhala ngey'nto ey'thile ukuthi ngahamba ngalanda ukuthi kwenzeka ukuthi hamba kanti manje uma ngifika endumbeni kuyangifikela ukuthi njalo ngihlale ngibuza le mibuzo ezokwenza ukuthi kuphendulekele yami imibuzo ekubantu abafisa ukuyazi. La ekhaya kwaGasa awusichazele kabanzi ngolwazi lakho entweni ekuthiwa ukuthwala. Siyathokoza kahle. La mkhulu, masikhuluma ngokuthwala la ekhaya kaGasa. Ngizokuchazela nje ekuqaleni ekuqaleni. Yeah. La ekhaya kaGasa umuntu simkline. Khona lento ukuthi umkline uyakumgeza. Umkline ngamakhubala ahlukene. Sure. Sibuye lapho kuzoba khona into ekuthiwa isiphakamiso. Okay. Leyo nto leyo kusuke ukuthi iphakamisa umuntu. Kodwa eqale waklinwa. Leyo nto kuthiwa isiphakamiso. So ukuthi akwazi ukuthi enze yonke into afisa ukuyenza. Kusho ukuthi inhlanhla yakhe sesiyivule yonke lapho ukuthi angahlulwa yilutho akwazi uku-afforda. Oh, okay. Ngokwempilo. La manje. Yeah, mase kuzoba khehla lami la. Sikhuluma ngane, sikhulume ngesithwalo. Okay. Yeah, isithwalo khehla lami sikhona isithwalo. Kodwa sisuke sifuna umuntu osuke ethi sengikhathele mina ukuhlupheka ngifuna isithwalo ngoba bakhona umsakazi abakubasho njalo athi umuntu ufuna isithwalo. Yabo. So uma ukhuluma ngokumclean umuntu, mhlawumbe ukhuluma ngento efana nokuthi umuntu wathwala somewhere into yakhe yamhlupha usefuna ukuyikhipha, ungena lapho. Ngingenelela lapho ke mina khehla la. Okay. Uthi wathwala kwenye indawo, lento ayizange sahamba ngalendlela kabe vumelene ngayo nomelaphi. Mina ngibe sengimthatha sengiyamklina ngamakhuba lahlukene. Mase kuba kuyena akathi mkhulu ngisacela ukuthi ungizwise okwakho ukuthi kungiphakamisa kancane noma ngathi angisafuni ukuya phezulu. Sibe sesiyamfaka ke khehla lami lonto ngendlela esuke sivumelene ngayo. Okay. Uzakwazi ukuthi acathule naye. Okay. Asingene kule yokuthwala ngoba uyasho ukuthi la ekhaya unayo futhi iyasebenza, yona into obonayo ukuthi uyithembile ukuthi ingabenza abantu baqhubeke nempilo baye phambili. Khona umuntu lapha othi King Sichaka, ngiyanizwa nikhuluma le zinto zenu ukuthi kunenkinga nani nokuthwala nani, but mina ngifuna leyo kuthwala ngoba sengikhathele ukuhlupheka. Lo muntu la kaGasa ulindele ukutholani la athi ubaba uGasa uyaqinisekisa ukuthi khona la. Khehla lami zikhona la kaGasa into zokuthwala kodwa engisayigarantile ekuyiyona ephakamisa abantu kakhulu. Kunesithwalo la ekhaya esinazo. La ekhaya uthenga ikhanda lengulube. Siyakwazi ukwenzela futhi la. Sikwenzele la. Uthenga ikhanda lengulube. Usitholele indwangu emhlophe. Sihambe nawe sihambe semathuneni. Sife siligqibe khona 7 days. Khona ukukhuluma esibesibusho khona esingeke sakusho la phakathi. Siligqibe khona mase sesolikhipha emva kwa 7 days. Sesiyalithatha mangabe umfundisi unebandla. Lekhanda sibe sesiyalithatha uyoligqibela lapha epulpiti. Sesimisa amakhandlela awu7. So ukhuluma lokhuluma ke lokho soke sikutshela kona. So uma la phezulu kwalo lekhanda njalo moshumayela la usuku ligqibe khona. Okay. Mangabe kunesithombe la isithombe ngizothi ifoto ngokuhlonipha kwamanje. Sa Jesu naso ngale nkathi zikhanya lezibane kumele zikhanye ubusuku nemini ukuze zizoba isimiselo phezulu kwale bandla le. So libeka la lelo khuzana lesithombe lesi ngale nkathi ivutha sokhuluma lokhuluma ukuthi hayi madoda nizokwenza lokho nizokwenza lokho nizokwenza lokho nizokwenza lokho la. Hayi ngale ngasimisela amakhandlela siyamhlambulula lo muntu njengoba sithi kade sigqibe lapha 7 days. Sesibuya nayo yonke lento isizwe sesenezibunge. Uze kukwazi phela ukuthi igcwala. Sesiyamhlambulula ke lo muntu ke manje sesizokhanyisa lamakhandlela. Okay. Mangabe seshumayela lo baba la lesiboko sesiyavuka sesiyamshintsha simenza uJesu. Simenza yonke into athi semeyimisela wayesebeka neflame lesithombe lesa Jesu. Seyimenza uJesu imenza yonke into ukuthi beka abantu izandla baphile kugcwala abantu bakhipha imali bakhipha iminikelo sambe sibamema abantu sibancenga. Na kanjalo komuntu onebhizinisi onethavele. Ethavele siyakwazi ukuthi sikwenzele khona uqede uligqibe phakathi elinye uligqibe lapha ngaphandle. Kunoma kunama event umsakazi
uthothi abantu babhemela khona uzubeke nesihlahla esihle utshale phezukwaso la ubeke khona le ndoda le lo sokuyicibile la ubona besibunge bonke behlele eduze kwaso bebhema ngoba lento iyasebenza khehla lami iyona ehamba iyomema abantu emagumbini amanye omhlaba noma unebhizinisi noma yiliphi ibhizinisi lisukunalo uyimisele nje ngayo lento iyona into engiyigarantile ukuthi hayi mase kuphakamise ngawo khehla lami noma ungangibalela izinsuku ukuthi hayi mkhulu ngicela ukuthi unginika lento ngifuna ukubona emva kwensuku ezingaka hayi uyozibonela nawo khehla lami. Asikhulume ngale yeinsuku ngoba usuze wayithinta abantu lapha kuyenzeka mabefona bathi ngaya lapha na sekuphele 2 weeks akwenzeki lutho. Ikhona into ethi umuntu mayilanda into last week this week ingasebenza. Khehla lami kumele ulinde umuthi kumele uqale udlale ngaphandle kwesethwalo lesengisisho kodwa umuthi kumele uthi mawusuka uyezwa nawe egazini bahlezi befika abantu labesho ukuthi hayi khehla lami ngiyezwa manje ukuthi hayi ngithintiwe yabo kumele uthi mawusuka khehla lami ube sowuzwa nawe egazini kuloku ke kweziphakamiso kube sekuyeza ke kuyeza kodwa usukubona nawe inqubekela phambili kumele ubone nala kube khona la uboniswa khona nomulele thothi kunento ekutshela ukuthi vuka enzani. Kulento yeziphakamiso bese kuba ile yokuthwala uthi into ezimbili engafani azifani khehla lami ehlukene kuhluke ngakuphi isethwalo khehla lami sikhuluma ngento esokuqalela isikhathi ukuthi manje emva kwesikhathi esingakuzwa bese unje yonke lento osukuyifisa izobe seyenzeka sobe seqala isethwalo leso khehla lami wena osuke ungenava lutho hayi isethwalo omkhulu nase ngiyasidinga njengoba ngiqalekisela ngaloko ekhanda lengulube lokho engithi ngina garantile u2 weeks khehla lami ukuthi kuyophela inyanga la usuke usebenzele khona mase uyilandile lento emathuneni uyilanda seyiqhilika nalento bethu usuyimbozile usuzoyimbela la lento wazi wayifaka egcekeni usho wena osholo wena ukuthi hayi mkhulu lento nginike yona inkinga imaphi lamathuna la eThekwini sinamathuna okuthiwa nje amathuna lawa awazwada kahulumeni emakhaya abanamathuna nje amaliba lawa asuke esemva kwezindlu noma phambi kwezindlu depending ukuthi bangcwaba kuliphi side. Ekwesibili umbuzo enginawo mawuyigqiba lapha emathuneni ayifiki nethwebule nezibhoki lapha ebuye nazo ezofika isebenza kulento ikhona ukuhlangana phakathi kwezibhoki naleli khando sokuligqibela lapha khehla lami njengoba siwe siye lapha khehla lami sengiyakutshela manje sisuke siyothwebula kahle ngoba le khanda lengulube sesifaka amakhubalolasazolifaka neminye imithi nezinye impande engeke ngayichaza la ukuthi sikwazi ukuthi mangabe sesiyilanda le ndoda sesoyibeka lapha egcekeni sesiyibeka sesiyimisela lezibane ezu7 ntambama nakhona zivuthe ukuze ikwazi lento ukuthi ihlambululeke mase kuba khona amakhuba lesikunika wona ogeza ngawo nowasha nokhambo olishaya ulayo mina ngizwa ngawo khehla lami. Mina into engifuna ukuyithola laba bugazi ukuthi angithi laba bantu abalapha ekhaya bakhala ngokuthi mabefika kini nibanika lezi zinto anichazi ukuthi kuzoba nzima emva kwesikhathi esingakhona into ezovela ukuthi ofuna abhekane nayo nakho kuselilandile ekhanda ubengazi ukuthi kuzophinde kube nespoki phakathi ubengazi mhlambe awungakuyichaza le ukuthi yini kumele umuntu ayilindele mayilandelele ekhanda la engahamba yenzeka kufuna abe ready nje ngayo khehla lami into ekumele abe ready ngayo mawufikile kumelaphi noma ngabe kuthiwa umuphi wafika wathi hayi la kaGasa ngingasho noma ngabe kuthiwa umuphi la kaGasa wafika wathi mkhulu ngizofuna into ekanje sengikhathele ukuhlupheka ngeke ngifihlele khona umuntu okafika emsakazi athi ngizofuna into ekanje noma ngabe kuthiwa injani leyo nto sengakuchazeka ukuthi lento izokwenza kanje isebenze kanje ngichaze lento masivuka izobe seyivuka ebusuku iqoqa bonke abantu abasuke bekhona la endaweni zonke izidakwa wonke umuntu uma kwawulihlanu ntambama usuke ecabanga la ukuza la kusa kumele kunimakusa kuse eze khona la eThaveni bonke abantu bendawo nabasuka kude kuyagcwala ulayini ongawazi angiphazi kona makuthiwa kunento kunaneshisa nyama ukwazi nokuyigqibela lapho lonto indlela edosa ngayo dosa ngendlela eyisimanga ngifuna ukuyithola mina uGasa ngiyakubona ukuthi uyayibalekela le ufuna ukuthola leyo ukuthi abantu mabefika kithi uthi ngalanda into manje sibuka sengilaliwe emayi izinto ezikanjalo ikhona into ekanjalo okufanele umuntu ayilindele mayisuke elandelela ikhanda la kaGasa khehla lami ayikho into ekanjalo ekumele ayilindele kodwa ikhona okumele akulindele hayi okuzomlala ngoba lento phela siyikhonekthise naye
yawo njengoba ezisuke ezolanda lento usuke ezosebenzela umndeni wakhe nengane into mayihlupha umsakazi mina ngiyiqondanise nawe ngoba khona uhlangene ngikushaya lona la kube khona engikushaya lona la uvalweni ngisuke lento ngiyiconnectisa nawe ukuthi noma ihlupha ayihluphe wena ngoba wena ohluphile wafika la wathi ufuna into ekanje mayikuvuse ebusuku izovusa wena itshela ukuthi wenzani iyakutshela futhi ukuthi sizosebenza akwazi ukulala kusetshenzwa shuthi leya kaGasa ayikwazi ukuphinde kuthiwa naku isibulala izingane naku siyenza ukuthi kuyifamily leyo ukuthi uyayisebenza ayikwazi ngoba usuke ufikela uzosebenzela abantwana ayikwazi ukwenza lokho kuyenzeka uthathe ehambeni kwesikhathi siyasho ukuthi inesizungu ifuna ukuthi engathi ungayitholela omunye angeke mhlawumbe walanda okwesilisa ngoba phela suke sivusile lapha yabo seyithi awukusilandela omunye wesifazane esizokwazi ukuthi aphile naso uyakwazi ukuthi ubhalansile unezinto eziwu2 wesifazane welokhuza kuyaphindwa emathuneni yobheka ithuna lomuntu wesifazane right amathuna la eThekwini abhaliwe msakazi Bawugasa mhlawumbe khona okunye okusalayo ofisa abantu bakwazi ngomsebenzi wakho kusuka manje kuya phambili ngaphandle kwekhanda losokhulume ngalo nokunye umuntu angakuthatha la kaGasa kudinga msakazi la kaGasa kunentambo umsakazi intambo yamandla umuntu othothi umphathi emsebenzini le ntambo ifaka la nakhona masiyikhanda soke siyikhanda ukhona ukuze sikwazi ukuyinika idirection siyipheka phansi kwakho siyifaka amakhubale ithe athenga kabili amanzi isathi salungela ukubila sesayikhipha sesiyikhanda lapha kwakho le ntambo siyishaya ifindo lapha kwakho siyayithaka siyasho ukuthi uyokwenzani kulomzimba kube khona ingcabe esikushaya la sibe round eyamandla okuphakama ukuthi yonke into lo ufika khona uphathe sikushaya ingcabe ezirawunda kanje la sikufake lamakhubalo la okhehla lapha mase sesiyabuya sesishaya ingcabo la zokuphefumula sifake imuthi la ezokuthi iphefumule le ncweba ulali nayo uyayikhipha mangabe wenza ucansi noma unomakoti uyayikhipha le ncweba le mangabe uhamba khehla lami uyifakile abantu basuke bebona isikhulu ngisho ngabe kuthiwa khehla lami kunamacala asuke ekhona bona icala lingeni moyifakile moqhamuka phakathi kwabantu bahlezi bezokubingelela bebona umuntu engathi umuntu ophakeme osuke esikhula awuvinjwa yilutho awuvinjwa indawo eyamandla nje eish baba wami ngabe ngigeqa amagula kodwa ke angemuki ongakwenza nje ukuthi abantu baxhuma ukuthi bakuthola kuphi einambeni zakho ngasikhatsini kuphi nendawo siyathokoza kahle inamba yami ithi 081 45 78 132 ithi 081 45 78 132 mina ngiseThekwini endaweni yaseMlazi bangazi abantu abaningi lapha engisebenzela khona iseMlazi usebenza izikhathi ezinjani ngisebenza kusuka ekseni kuze kube ntambama abaningi bayaza bakubafike kunemoto ezisuke zithutha abantu zalesigodlweni esuke eDurban Station abasuke eAirport ziyabathatha zibasondeze eduze lesigodlweni again sicacisele abasuka kude mhlawumbe beze ngetransport yamabhasi nani indawo zokulala ekhona kaGasa indawo zokulala siyakwazi ukuthi bayazibhukhela bona indawo zokulala kodwa siyakwazi ukubasa lapha ekubhukhwa khona thina usizo esibasiza ngalo ole transport yala esigodlweni ukuthi sikwazi ukuthi sibathathe kule ndawo lezi abasobe besuka kuzona abantu abaningi bayakwazi lokho asibonga kakhulu babuGasa ngethuba sithemba ukuthi mhlawumbe kuzosebenzeka ke phambili nathi ke uma kukhona la sifisa ukubuza khona lo sibuyile sizobuza ngoba simela abantu njengoba bengaphandle befuna ukwazi ukuthi nisebenza kanjani njengenyanga ezisebenza ngomuthi wesintu siyathokoza kahle babukele Black Light TV ohlelweni ke izimpande zama-Afrika sibonga kakhulu ingxenye yokuthi nibe khona nani la ni subscribe and like and comment konke lokho kuyasiduduza kuyasibongisa kakhulu igama lami King Sichaka ke ngokaluqa asiphinde sihlangane kwi-episode elandelayo It's the Black Light TV